Daghan nato nagtuo nga kung magsigitag simba, magsigitag rosaryo, magsigitag donate sa simbahan, palit og slots, pananglitan, duol na kaitas Ginoo. Sakto ba? Dili. Sakto ba nang hunahunaa o dili? Kaya bang sige jud kag simba kada adlaw, niya magrosaryo gyud kada adlaw, niya mo halad gyud hugyos kolekta, palit pag yung slat, kada na ibaligya slat, palit gyud, duol kay tas Ginoo. Sakto dili? Liningi ay mamudia. Sakto pero dili sakto kung kana ray atong gifokusan. Unsa may gustos Ginoo gyud ang pagtuo o paghinulsol. Kining pagtuo mao ni siya pagtan-aw nga ang pulong sa Ginoo maoy tig usisa nato, maoy basihanan sa atong buhat ang pulong sa Ginoo. Unya kung naa ganitay buhat nga murag sukwahi sa pulong sa Ginoo, ato dayong basulan niya musugod ang tagtuman. Mao na siya gitawag og paghinulsol og pagbasol. Kay daghan nato ang atong sala, ang atong mga binuhatan nga dili maayo, nga supak bas Ginoo ba, atong paningkamutan mubawi ta diri sa buhat nga kaya nato, pero dili ta maghinulsol. Ang litan ana mga dato kayo nga kurap ka istanan, sigig pangawat sa kwartang dili ila, pero mutabang man sad magpahimo man sa simbahan. Butangan pa diha og dako kayong sa tawag na plaque. Okay, mo'y nagpahimog simbahan, mo'y midonate aning atong sa padiha ipang donate diha simbahan, pero ang iyang pagpangurakot wa gyud mausam. Nasa uban sigig maintain og kabit, pero sige man sag palit og slat, wa man say gipasakitan, giatiman man sad niya iyang pamilya, wa man sad niya pagutmi ang pamilya, pero nalang siya kabit nga gi-maintain na nya gatuo ta okay na kayo ni no dili ang kontra gis Ginoo nato mao ang sala. Bisag unsa pay bahandi, bisag unsa pay imong gibuhat, basta ang sala nagpabilin, wa gyud kay pagkondinar sa imong sala og pagbiya, di gyud ka mahimong limpyo sa matas Ginoo. Napay uban nato mo justify pa, love jud ko ni Lord, kay giayo jud ko sa akong sakit pag adto nako sa simala, bisag dinhi gani na may daghang mo testimonya nga pag anhin ako sa imong simbahan pader naayo gyud akong sakit ana pagpalit na kog slat pader naayo gyud akong sakit nako. Congratulations. Pero kumusta mang imong sala? Wa na sad di magid mahimo pader makasa magid ta. Ni so good na kag justify, so good na kag depinsas imong sala. Ngano man timaan ba ang pagmilagros Ginoo nimo nga nawa ang imong sakit? Timaan ba na nga limpyo na ka? Oy, niingon si Kristo, alaot kamo Kurasin, alaot kamo Betsaida, kay kanang mga milagro nga akong gihimo diha ninyo didto pa nako himua sa Sodom and Gomora, naghinulsol na unta sila sa ilang mga sala. Pero kamo bisag gibuhat nako ang tanang milagro diha ninyo, wa lang gyapon mo maghinulsol sa inyong mga sala. Pero kung na ingon, blessed kay ko Father, kay una, pobre yung kay kustanan. Karon nilampos yung ko, nindot na kay kong trabaho niya, nindot na sa kay kong balay, nindot na sa kay kong sakyanan. Sus, di gininamo kinabuhi sa una. Ako sa nang eksperyensya, sa una, lisod kay istanan, niya karon, sayo na kayong kwarta, dupa-dupa lang ka, yaw-yaw, anak, kwarta dayon. Sa una, agas yung singot, hurot pa yung singot, mga samad pang kamot, o kaingin, anak. Wa pa gani gyud kwarta. Nya timaan ba na nga ang Ginoo nalipay na nimo kay daghan na kay kag kwarta, blessed na kay kastanan, nindot na kay kag mga sakyanan?
Pero ang imong silingan, imong gisiradan ang iyang agianan kay gikural na nimo. Hasta gani ang karsada mao na imong parkingan sa imong mga sakyanan. Di na gani makaaging imong mga isig katawo, nahuot na kay karsada kay imo mang iparking dito ang imong mga grasya. Ang imong grasya na himo naman hinoong tuburan sa kalisod sa imong silingan. Sakto na dili. No na maghinulsol dayon. Na ako'y lugar din nga agianan nga daghan jog mo parking sa agianan. Nya sige na kung wali tingali ambot na minaw ba na may bisag pangpang na kayo ni kabkab gid siya dito sa pangpang ug ang iya rong multicab tuan na daplin sa daan. Pag-agi na mo ingnaden ako akong driver si Edgar kani malangit gini. Sa una ni man magparkingan din karon ni irog naman. Sa nagihaguan ginyag panpan der may pangpang pa der. Haron lang yun mairog ang iyang sakyanan pagkanindot nga trabuhat no. Pila ka toy iyang effort or pilay na suhol ka niya atong pagpanpan atong kilid sa pangpang kay kilid na karsada aron lang yun mairog og jutay ang iyang sakyanan nga dili na makaalis dan. Kana mo'y heroic, nagbasol, nakahinulsol, nakapalit kag multicab, nakapalit kag Fortuner, nakapalit kag unsa imong napalit nga sakyanan, blessing na. Tungod ang Ginoo nahigugma nimo. Pero ang problema, nahigugma ba ka sa imong isig katawo? Muna ang kaning duha ka anak dinhi sa atong ebanghelyo, ang usa ni balibad, di ko muadtos uma. Pero nakusap ang iyang hunahuna, tingali nakaamgo siya, pastila ng akong papa kabuutan ra ba? Maura ba ni gabuhi namo dinhi? Maura ba ni nagpadako nako? Nagbasol siya. Bisag nakaingon ko nga di ko muadto lang ko. Sa iyang hunahuna ba? Ningadto siya sa uma, ni trabaho siya. Ang manghod, o pa muadto ko. Pero nalingaw kay sa iyang mga grasya, tingali gipalitan siya duaan or gipalitan siya motor sigig padagandagan siyang motor gipalitan siya siyang papa or gipalitag cellphone sigig tan-og TikTok or sigig tan-og porn wa kaadto sa iyang gisaad nga trabaho kay nalingaw siya sa hinatag or sa grasya nga iyang gipahimuslan. Ay karon kinsa may kunoy nakatuman sa sugo sa Ginoo, kinsa may sa matas amahan buutan nga anak kadtong ni balibad o kaning ni sanong. Ang ni balibad nga mibuhat unsay gustos papa kay naka hinulsol. Kaning ni sanong unya niingon ra sa nga di lang ko madto buutan bitanas papa di bitaw na masuko. Ako lang sa ning tiwason ni akong duwa. Kadto mo ibuangon. Sa atong unang pagbasa gisaway sa Ginoo ang mga taong dili maminaw niya. Pero ang maminaw niya gikan atong mga taong buangon nga maminaw niya iyang gisaad bag-oho nako ang inyong kinabuhi. Pasabot dili na maghuna-huna ang Ginoo sa atong mga binuhatang dautan basta musugod tag basol og hinulsol. Si Santa Lucia misaad siya sa Ginoo sa iyang kabatanon nga iyang i-consecrate ang iyang lawas in virginity ngadto sa Ginoo. Niya kay ang biyuda niya nga inahan gusto man siyang maminyo mao tong gibuya siya niadtong pagano. Niya kay ang pagano dato man kayo gusto sad siya nga dato sad si Lucia. Niya Lucia di man gusto nga maminyo ang iyang gibuhat, ang tanan niyang share sa iyang katigayunan sa pamilya, iyang gipanghatag sa mga kabos porting sukua sa iyang banahonon, mao tong gi-reject siya. Nya, gi-report siya kay patyon man ang mga Kristiyano sa atong panahon na gi-report siya sa iyang pamanhonon nga usa siya ka Katoliko niya, giordiran siya testing nga mo offer og Holocaust ngadto sa imahin sa emperor, di man siya mo offer kay sunod lagi siya sa Ginoo. Mao tong patyon siya. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya sa dihang
gialsa na giguroy na siya sa mga gwardiya kay dadto na ngadto sa lugar nga adto siya patyon. Nagbarog ra siya pero dili gid sila kairog niya. Porte niyang bugata, mura siya haligi. Gipaguroy siya mga asno, mga kabayo, aron lang gyud mada. Di gyud mairog. Hapit na lang mamatay ang kabayo og binunlot, di gyud siya matarog. Mura gyud siya lig-on kay haligi. Mao to ang ilan na lang gibuhat, ilan na lang gipailan og kahoy palibot niya. Bubuan nila para gasolina ba to para mo silaban na lang siya dito. Di man sad musiga ang kayo gyud. Di gyud musiga. Amo to ang ilang istorya, gilugit ang iyang mata, nya giduslak ang iyang lawas. Mo na ang first version, paglugit siyang mata. Nya pag lubong na niya kay namatay man siya ato, nadutlan man siya sa espada, pag lubong na gitan-aw nila nabalik ang iyang mata. Wa gyud samad. Mo na kay balaan lagi ang iyang lawas kay offered to God. Ang akong pamalandong ani dili ang katong di siya mairog, wa siya protektahi sa Ginoo aron di mamatay kay pagduslak sa espada, paglugit sa mata, nadutlan man. Unsa may pasabot atong di siya mairog? Nya ang kayo dili musiga. Para nako, aka mo kasabot mo. Namoy na pamalandongan. Ako na pamalandongan, gipakita las Ginoo ang iyang pagtuo di gyud dili matlumpag. Unya ang kalayo sa impierno way gahom batok kaniya. Pasabot ang tao nga ni consecrate sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang pagtuo dili matarog-tarog, nya ang kalayo sa impierno dili makaduot niya. Mao na ligon. Giko na be, lingi ay mong tupad. Na di na matarog imong pagtuo. Oy, daghan kayong gasimba, makadungog lag libak. Wa, suko dayon. Libakon ba? Suko dayon. Or, imbitaron og linibakay, tubay dayon. Dali kay matumba ang pagtuo ba? Ana, ato mga batanon karon, sos. Hikapon las uyab, sunno dayon, dadon nga to sa gunuyan, ang duol sa dayon. Mauna, managkugos nagbata, way mga kasal, dali kay matumba ang pagtuo. Kami sang pari, usahay, dali sa kayo. Utro sa na mga madre, usahay. Labaw na ning dinhing ka serve, samutan ni sila. Kinahanglan di gyud matarog ang pagtuo. Kung sa may pagtuo nga sundon ang Ginoo sa tanang panahon. Kung makakita akong makasasala, dili nako libakon kay di na sugo sa Ginoo. Kung makakita sa kuog tao nga buangon, dili nako kontrahon kay ang ingos Ginoo, love your enemies. Bisan pagludan akong naong tamparuson or kulatahon, di ko musukol nganuman supak na sa sugos Ginoo nga akong gituuhan. Ana ba? Kita ako sa akong silingan nga wa nay agianan, akong gubon among koral para makaagi sila. Ana, nduta no? Karong Pasko, ang akong silingan, di kabayad siyang utang, di na nako paninglon, ako noong punan, kay sugo na sa Ginoo. Di ba? Kaysa magyaw-yaw ko kay wa mo bayad sa utang, bisag dako kay nadawat nga bonus. Ano ba? Ana mo. Duko-duko na ba dayon? Na, ligon. Di kita masunog anas kayo sa impierno. Musikat pa. Katubitang usas atong nakadaog din sa katong look-alike sales. Lucia man to. Katubang babae ba nga nagdaog ana niya na mata diri do kabuhok mo na simbol niya. Ang iyang mata gisod sa bandihado. Nga iyang gibit-bit mo na simbol ni Santa Lucia. Magdaas iyang mata. Nga kani si Lucia, tambal ni siya, dangpanan ni siya sa mga
nadaot ang mata. Ana, so kamong mga galisod nagkakita, dangop mo ni Lucia, kay mo ingon din na Lucia, lugita sa nang mata nimo, nga isod na diyag plato, nga ako nalay balik ang nagtaod. Dili, mo ingon si Lucia, gamita ang imong mata sa pagtanaw sa mga butang Diyos nun, dili sa mga butang nga yawanon, aron makakita ka. Nya kung adto jud ka sa yawanon mo tan-aw, adto jud ka sa sugal, at may ka mo compute anang sweltris, anang tungit, anang madyong, mas maayo pag ako nala nang kuhaon ang imong pananaw, aron malig-on ang imong pagtuo, makakita ka unsay daan sa langit, kay nabuta naman ka sa daan sa impyerno. Mo na yung mga pagpanambal ni Lucia. Sige, nindog na ta.